Kan video lo thir tu te hin zawain chi bai tun tum chu in be sei lo lam dei video kan siam anga ta chuan tu hnaya kan tourism minister hlui pu Robert Romawia te kha damlo na wangin Delhi lama te Max Hospital ate lo in en colony ti social media platform IG tang ten ganan mu ta chuan Aron chumi Aron post pi lama chun thileng mani han soibel turte pom dona turami hi July ni a post ani ta chuan ni somni pakwa tharuk sang ni somni le paruka Max Hospital New Delhi a kain admit ve ni khat thlasare sang ni somni paruka kapail fistula anzaya minor surgery ani antia min zailai le anwa po na le shomeng ma ka shelo thisen le adang te sang a thavek alom pathian zara le tong trai puina azara voin ni thum thlasare sang ni somni parukhian dam thatakin Max Hospital kan chua santa doctors le coordinator te mizonars fel tak te chunga lom thu ka soitin po saron siama damna thalo chang thoi sela du sakna kan hlana ti chuan chu damdoina omlai chuan he thil hi aron ziak ta ni chu zo chu gan ron rek tura chu ani ta tundin huna hian chuta athu po sa chu kan en hodon ani World Cup lai Aizawl FC ve thung hi tinia triple R ron ti World Cup lai alone nen hospital la chuan ti tur vak alo lo bok nen Aizawl FC chungchang toite kan serve ang cheuti ni district level po ni lo zone level atanga bultan tharin Asian Football Confederation AFC Champions League playoff level kan thleng thei hi pathian khong in awang liu ani appointed te in je kang oron ti I League kan champion lai khan India world ranking khan 96 somkole parukna ani India I League National Country League champion kan ni angin Asian Football Confederation AFC Champions League playoff Iran club lian job han nen Irana kan khel 3-1 in kan chaklo Asian Football Confederation AFC Group League season khat kan khel ve sumsen so tam hle I League National Top League ani lion kan champion ve to ti chuan I League Club Top 8 te inelna Federation Cup Super Cup runners up kan ni to ti te relegate lova I League IFL Reiber kan ni meka azonin season som pakhat kan mangzo veta AFC hian I League match zahni pathuma khel to IFL match voi som pani ne na vai in match zahni som panga AFC hian India rama I League le IFL club zong kan ne kim vecto AFC hi development program YDP nei chale hlotlin puitu ani AFC in Asian League khelaya assistant coach Martin Andres Pedro chuan Arsenal fitness coach na zomin Arsenal chu tun season khan English Premier League Champions Trophy achoi pui AFC hi India rama club zinga national level footballer serchok tam brazinga soi ani FIFA le All India Football Federation in Aizawl FC suma choi tir fine penalty zong hi cheng noi za som pakwa tling to fans chet na moilo lut awangte dressing room AC lo wangte bus AC lo wangte documents fel fam kim lo wangte le adangte zoo company in sum vaibel chabi in sponsor mindila sum nei lo view maila zoo company te puina kan nar tum ni an nar toni kumli zet chu Aizawl FC nei tu nive du kan zongta mizo zinga chuan sum tho nei tu ni du kan la tong ri lo ati chuan komena aron zia belzog na lai hi midlazog lai takchuni tani Aizawl FC tana kan chung ka sumsen to noi sang thum Aizawl FC tan pura Robert Romawia hin an lo seng to hi ROPUI takani chumi ni ro chon karel lo ma chu engtin nge chung ko sumsen to noi sang thum hi an sen thei khak te ke ma chonin akan criticize for thila hi noi sang thum chu vaibel se som thum paruk ti na ni ta turu du maine ni tura hianin pu Robert hian vaibel se som thum chuang hi sangni somni le pathum assembly constituency in thalom tura khan
affidavit sum le pai nei khanin vaibel somthum le pa somthum pali somthum panga borvel neya chutania chutti ani rual chuanin Aizawl FC tan ringot hianin vaibel se somthum borvel lo seng to silai hi sum le pa hi lo van nei hi ka tin hi ROPUI chumi ni rual chuan mizo thalai tana heti khopa ain phal zawa hi ROPUI takani tikhanin lo ngai taila va criticize do va social lu tan chuanin khoitangin ngian ti thei tin te po hanzo na te po thilom thei takani Aizawl FC tana kanchung ko sum sen to noi sangthum ba ka All India Football Federation subsidy le adangte mote po club in en kolna entirnan lo te jinna sen so te fee sa te fine sa te recurring expenditure tan so man ani AFC asset Entinan football field the infrastructure lama sensawa man anilo haron tiboka All India Football Federation tanga subsidy and mu te hi man na te chukating khanita football field the infrastructure lampang hi chu an mani mi mal suma ti ni om takani aron soidan kal mga hi chuanin players le coaching staff te fans tak tak te le roi tu masate an fakomani azia na hi ke Max Hospital New Delhi de ni thum thasari sang ni somni paruk hospital chu ani no om mai zirve mai aron tia etila hianin ke mana garil ro lian dewa chuanin noi sang thum te meu mai Mizoram thalai de tana mang phalani hi ROPUI thotani tro inti ve thoin ka ring football ngai na inni pheichonin mo ke ni te po football ngai na kan ni heting khoba pa in phal ROPUI mizo faina kan nei hi ROPUI thotani achunum thotani an kal le zena tura du sangna te kan hlana Aizawl FC mizo fa te mizo thalai te tam theng ber cher chok zel sela ezun na tha ezun na ngel he tak tak an nei zel thena na malak pi zel turin kan han som nita sela an pi mega hi chunzom zel sela nichina amaron ziazoka atoparon kharna kumli zachu Aizawl FC neitu nivedu kan zongta mizo zinga chuan sumthoa neitu ni du kan latong reilo ma ani sumthoa neitu ni du kan latong reilo ti tela hi theitan chuanin engeniang anei tu in trom din muna tanga anti puya sang tak khan pui thene tur te po om te pon han be se pui ta ila chumi pela ma ROPUI le de boka chu zu company in sum vaibel chebi in sponsor min dila sum nei lo view ma ila zu company ta puina kan nar ati he thila hi tum ni nar to ni a hemi chungchang hi tun ma de khanin soifiom to Aizawl FC logo hian crosslem te aloma wang khan khang vela kha an nar chan te jing min ni te poka kan la cha ome ole tun tum tan chon khadizong kan video te lo ni le pot ta sela mizo zing a hian pachuan om tak tak nu chuan om tak tak ROPUI tak tak hi kan lo nei te me mai ne ti kha a hriat hle maya poroba de chungkwa damna tha lo nei je sela Mizoram tana rorel tu poimo takin ni pi lama mizo thalai te ezonna kong da pui tu mi poimo tak lo ni zel turin du sang mer kan lan chau hun man nom be ko le